Msizi bakubuza abantu umsizi awubholuso nawe msizi vela usebenzi njengomthobisi nje nawe yeke ugqula ubhontshisi lapho na bakufuna la bakufuna msizi awubholuso uvole nemoto yakhe evuza uzosebenza ungilashela ukudla okungcono uma imvula mayina ngeke usebenze ngoba ukobantu ukudla kwabantu awuze msizi mfowethu bathi bakufuna la uyabona nje wemsizi ube kuthiwa insimi yathuthwa ngabe ngithi ithutha futhi insimi ubhontshisi wakho ulethe lapha emntuphe hey abantu bangihluphe kube ngifuna wena ukuthole nano drink sengifuyile udrink futhi ikhokho izongigulisa sengibone kahle abantu nje mabefika la bafike bethenga ukudla bekhipha imali noma bekhipha u2 liter bekhipha imali noma bekhipha u2 liter kuthiwa mawale thenga udrink mawale thenga udrink phekwe plate hayi mina ngilazi uthando labantu olungaka ngempela abantu mase bengithanda kangaka isikhathi sami ngihlezi ekhaya ngingenzi lutho ngiqubile kade nginethalente lokupheka abantu bangithanda abantu bangithanda mina bazenzisa aba-fake ngisho ukufake nje abazenzisi nje abakhiphi ngisho 15 rand futhi khipha nje i-full price beshiye ngisho beqathula 100 beqathula 200 kuthiwa mawale thenga udrink mawale thenga udrink hayi ngaze ngayinto esephezulu kubantwini ngaze ngawutshe ebantwini.